Зарифов Қосим Каримович, як 13-14 сол муаллими расм дарс додем, кор кардем. ҳозир дар ҳамин ноҳияи Сино наздики ҳам бузургчаи дӯстида дар як таххона санги мазор метрошем. вақтҳое бекорида шеър менависем. асосан ғазалнависем неки шеъри лаҳҷавиам менависем ки нисбати ғазал лаҳҷара тезтар қабул мекунад, тезтар мефаҳмад халқ. дар рост бинав воқеое ки дар мисол исфара гузашт. چی کسبایی که نباشی باید یک بی‌طرف نباشی در این مسئله که سرحد در چندین باره میشکنن سرحد چیکاری میکنن بمب برون کردن چیکردن اساسا خیلی شویرو ما خیلی نشتیم خیلی باید میخونیم خیلی یک شب خونیم وقتی اون است ای وطن وقتی اون است ای وطن دوستتر داریم تو رو در دفاعت هم تن و هم جان بسپاریم تو رو وقتی اون است قطره ها جمع شده دریا شویم پنجه ها یکجا شده مشتی توانا شویم وقتی اون است ببندیم رشته های کنده را در وطنمون جمع کنیم مغزای پراکنده را وقتی اون است ای ساقی یک سمونی بکل رو وقتی اون است با قرغیز زهر کنی عسل رو وقتی اون است ای سینه در بدن سپر شوی وقتی اون است ای بدن در سرحد سنگر شوی وقتی اون است ای دیده امروز چو دوربین شوی وقتی اون است ای کلند امروز کرابین شوی وقتی اون است ظریفی بر رستم پخوش شوی وقتی اون است ای قلم امروز اشتگناش شوی البته جایزه چه؟ این هم یک образ بگیم خیلی که حبیب یوسفی دارد که وقتی اون است ای سخن غورنده تر گردی زیبر وقتی اون است ای قلم غورنده تر گردی زیتر شعری هیجوگی هم این شعر مردمی حلقه یک زنجیری پیاده سواری به پول یا پولداری غریبی مردیکاری سوداگری بازاری عرقخوری دینداری سودی پرکروری باید هممون شویم از کرای قطاری بیکاری مهاجری خریداری تاجری سلطتی کماندیری جوانی یا که پیری فیلسوفی شاعری خلاصتیکی زنگیری میان تمحکم ببند حلقه یک زنجیری ملای اتئیستی، مؤذنی، ارتیستی، چسنی، افیریستی، توپچی یا تانکیستی، یگون سپیسیالیستی یا اپازیونیستی در حفظ مرز وطن باید در سنگر استی. بیغمی یا دلرشی، بیگانه یا خشی، دولتمندی درویشی، در هند بنگلادشی، نوشی و یا کنشی یا استاد خیراندشی وقتی پریزیو شود دانم در صف پیشی بیزیبی یا محوشی، سفیدی یا حبشی، بانگی یا الکشی، نوزکشی، سیگارکشی، صبوری یا سرکشی، در آبی در آتشی، خونی توجیکی داری در این کار ارالشی. گشنه یا کی سری، ترسونچکی دلیری، گدایی میلیونری، دزدی ملیسانری، بوی یا کی فقیری، شهروندی یا کی میری، فراموش نکن که تو اولادی اردشیری. مایده یا کلانی، میزبانی یا مهمانی، راهبی مسلمانی، فلانی بهمدانی، معلمی مکتبخانی، درویش یا سلطانی، هر یک تیمور ملیکی، هر یک سپیتمانی. هشیاری یا کی مستی، بلندی یا کی پستی، یتیمی سرپرستی، قراری یا بشستی، خپی یا در وغستی، در این عالم هستی اگر که یکجا نشیم بدون که در شکستی. غایبی در نظری، درویشی قلندری، ترسوی گوجگری، دهقانی یا عسکری، مسلمانی کافری، در مچیتی درباری ناموس که داشته باشی برای وطن سپری. راه ندیم ادورا ای قرغیزی بدخورا کوچمنچی دایدورا مویز چشم بدرورا ای قوم قمیزخورا سیبیریاکوی بگورا ای دفعه میرونیمشون تو لوی اونسورا
су ё зодаи асосии ҷои зистшон ватаншон Сибире дар лаблаби қатқаи дарёи Енисей ватани асосишон дарёи Енисей ва ё худшон Онасу меган мо дар дарё гуфтанем ам қирғизо хай мо ҳам як тараф наистодем ҳамин чизоро навиштем ки миллати моро дар ҳамин тӯли асро хаёли баъзан бо мегем ки миллати мо ҳеҷ вақт шамшер накашида ба сари ягон миллати дигара шамшер накашидем ки ҳамтари ай ҳама мондем ай Самарқанду Бухоро ҳам мондем ай ҳамамон ба як лавои ҷаре кӯҳ ватан гирифтем ҳаминҷаро обод кем дига мо наметавонем дига чизи медодани надорем мо бояд шамшер бикашем бояд муҳофизат кунем ватан мо ғасб намекунем мо ақаллан ватани худмона муҳофизат кунем дига некуда назар гуфтам мардак охир шо қабул мекунам мефаҳмам ҳарчанде ки ман ғазалнависам худам ҳам устод муроди хай чандин бор таъкид кард ки дар ғазал хай бисёр пешравии хуб дорӣ лекин шеъраи лаҳҷавиро напартов лаҳҷа як чизе аст ки хай шеърои дар чии мардумӣ аз вақтш будан шоирое ки мисол бигем ба шеваи мардум менавиштанд ҳамун ҳазрати пайғамбар ҳам гуфтааст ки бихоҳе ки мақбули мардум шавӣ ба фаҳми мардум сухан биро ки дарк кунад рӯдаки бузургвор 1000 сол пеш шеър гуфтагӣ буд неки роз шеърша мехонем мегӯӣ ҳама имрӯз навиштагӣ шар нест ҳамихел шеърои мушкил бинависӣ ки бо луғат бикова китоб бикова ки маънии вая дарк кунад сода бинавис мардак бихонад як кайфияти бадеӣ барои як бифаҳмад як чиза дарк кунад мебинам зиқ мешам тоҷи ки тита питам ин шеърро мехонам мисол гирем ҳам механдам хандаҳои ашколу дорам хандадарам зархандаам хандаҳои самимӣ нестанд собирҷони чизо барои вақте ки ҳамун шеъра гӯш мекунад ҳамун мухлис бигем механдад аввал мо ҳам ҳамаи дард ҳамаи проблемаҳои замонаро мехоҳем ки ханда қатъӣ нишон бидем чун вона мекунӣ гиреҳи худ гиреҳ мабош абру кушода бош чу дастат кушода нест ҳазрати ҳофиз мегӯяд ҳофизо чун ғаму шодии ҷаҳон дар гузар аст беҳтар он аст ки ман хотири худ хуш дорам механдан баъд номусда меоянд баъд зиқ мешаванд баъд мегӯяд бачаи мардак рост мегӯяд дар ҳақиқат мо ҳам хелем бия як ислоҳ шид як роҳи рост гапирем то кае хел мегӯям барои як собирҷон барои ҳамин ба лаҳҷа рӯ овардагием ханда яха бояд умрта дароз мекунад ханда доруе меган ҳам шеъри мефорам ханда бошад ҳар одам банда бошад як рӯз раванда бошад дар дунёи дурӯзат мефорам ханда бошад ханда чизи камёбай ранги тиллои шигновай банди дила ҳуй кунад дар боғи дил мировай умра дароз мекунад аҳволта соз мекунад даҳанат маҳкам бошад даҳанта воз мекунад агар як сари мӯвай сино мега дорувай одами дунё ҳамаш ханда қатъи хушрӯвай шоҳу вазир биханда ҷавону пир биханда ҳам солдато биханданд ҳам командир биханда прокурор биханда дузди бозор биханда бебор зарханда кунад марди бордор биханда ҳам арақхӯр биханда ҳам пивахӯр биханда ҳам поратӣ биханда ҳам порахӯр биханда ҳар як шинос биханда ҳар ношинос биханда туремшики гизала дар дапрос биханда гадову бой биханда дар сари чой биханда участкаша тинҷ када участкавой биханда марди бизнес биханда дар ҳар як рейс биханда дар максиму дар ҷипу дар мерседес биханда занишу ҷанг накунанд дилоро танг накунанд ҳамсояи баршона бисёр гаранг накунанд занишу чақчақ кунад ишама чак кунад занак агар наханда мардак қичқичақ кунад
کودک‌ها خرسند باشند، مرملاد قند باشند، ای گواره خوبی باشند، دست پا ببند باشند، هر چی بگن بخندن، هی بگن بخندن، در قچاق اوچجان جیجی بگن بخندن. بینی گدای بزرگ در روش دلار میبوره، پیشش پوری سوم شده است، بس گفته خنده داره. بابای دیقان بخنده، در دستش نان بخنده، سری و پری شوه، تاجیکستان بخنده. برای همین صوفی جان برای هم قبل عجر رو آوردیم که او ما فهمه. که زاری خوش آمدیم با کانال یوتیوب کانال سر. سلامت باشین. زنده باشین. سلامت باشین.